Gecenin mendizivlergi meşhur. Bu yanvarın en soğuk günlerinin birazında ana korayımda harlap turmen. Benim артымda Эрмитаж müzeyi. Жарты эдерледip шыдабасмын bu telefonda ынды арай чамдык чүүлдерин билбесмен. Жаңгаш. Менин артымда Хорайның кол шөлүндө жаачылдың шибижигежи. Ой ойында. Хараштар машинасы калып турат. Айылдын. Биздин соңунда калып беришиш. Жаңгаш. Bu bazı Rusya'nın en çarışık oraylarının birisinden İzik Bayır. On taptı. Durar men. Jaha iki duraslar. İyi çarışın şivci geçtin. Хараштар машинадан коркуп чимдеп жорулмуңдур. Чугааланырың ба пусталыр балашы. Эң соок дээрге азыр 17 даа болса азыр чейирби бир ышкаштык бар. Ол дээрге помындыкша хорайга тыка сок. Амаңа азыр чейирби 5 Çiğirbi aldatlarga 10 daha soğuk. Devada 4'ten 5 ışkaş bulur. İyi çarışın. İyi çarışın. Dikkat çarış. Oğlum horlak vardır. Çarışın ol, sağızın qasta qalanı. Мен çaş uyuyam sağındır. Kimnin da çaş uyesin sağındırar borum. Элегейде билдингер эң чараш улуу музейлеринин бириси Эрмитаж. 자, 몽골 도생 속들. Koçuldan kudumcu qastoğaların tıqqa çaraş kıldırdık bağın. Çığ bağın, hanının edilelleri Vay şırak kıldırgıstık. Çaraş. Раньше было 3-4 часа. Это гид нихуя хорошо.
Sonum tongas yürüyorduk bir. Cangaş bu horayның çaraş qastılğanların görgüzüp çettigipten iki drasler, lada tronlar. Mama nie kraiły.